Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan hamidin wa hamdan syakirin. Laka syukru kulluhu an'amta biha alayna fi qadimin aw hadith aw khassatin aw ammah aw sirrin aw alaniyah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdaka la syarika lak wa nashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk الذي أرسل الله رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. عما بعد، فيا عباد الله، فيا أمة الإسلامية وحراس العقيدة، أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة للآخرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mahuli mga jamaah berhormat ya ulungan sin Tuhan, itukbal sin kita niyo in pagsyukur panglakbo pa Tuhan nakatandag ko si Wantibay ang sin pagsyukur kaniyo. Inadlaw ini adlaw Jumaat, adlaw sa halqa in Jumaat limaway di natud magbalik sa bil pakiyamat. In adlaw ini pagkaadlaw mahalqa ibang biyitaan kita sin Tuhan Rabbul Alamin. Da akong kita humasil sin kapaid dahil iban kalagduan niya, ayaw kita magbial-bial, iban magsyukur kita pa Tuhan. Jadi pagkatubiha uning kabuhi, iban nag-aakama kita sin Islam, dakula kung pagsyukur pa Tuhan, umat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sabiat ko, in kahalan sin kabuhi tadi halun niya, pagka kita yari halun niya, hati yung tamarayo, dunia muntindo kantain Arab siya bang siya tau sukun ta bahasa ta waktu masa kabuhi landu tuud mahaupu aun tuud niya bukan mahaupu saja, landu tuud mahaupu. In Arab bihat tu siya magbahas. In akhirat Arab bang mo siya tausukun waktu masa
lando, tuod, mahaba, way tubtuban. Inayat na may ita, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Pag-us-us ka mo, paglumba-lumba ka mo, sinsuko niyo adlaw akhirat. Bimana rakon ko mag-ibadat. Sama pintuhan, in kudrat iradat niya, in kudrat iradat sinallah, in gaus ibang bulbog niya, ibang gaus niya, kawasan niya, manjari niya kung ikurun niya. Ang kanat ko iyan sinallahu ta'ala, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Hati niya rakon ko mag-ibadat. In pangan tatuan, in mag-ibadat pa Tuhan, magsambahan nga dyan. In mag-ibadat pa Tuhan, magpuasa dyan. In mag-ibadat pa Tuhan, maghadji dyan. Amun hinang murum adlaw yan, ibadat siya, lamud umudiya, in la ilaha illallah bang siya sara, if'al, hinangay daakan. Wala ta'al, layo iliyangan, yan in la ilaha illallah. Hawak to kau magmaksiat, hakiya pa gangan mo yaon, lamud umudiya, lami pa kau nagsambahayang. Namahangin tao makapagang. Ibadat yaon, in kamuhi mo ini, in pag-usaha mo, ibadat, lamud umudiya, bangman karna sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ikaw mag-iyan mga subayan dyan magsambahayan, subayan dyan magpuasa, subayan dyan maghaji. Amun uyong katawa mo patao, ubudiya. Tabassamu kapiwan sil'ahu kasadaka, in pamayuan mo, babay patao, atawa in pamayuan mo, patay manghod mo, masawa, sadaka. In uyong katawa mo, sadaka. Ubudiya. Napagdaan, magkasambahayan kita. Maghahaji kita, magpupuasa kita, sa mangiisabin, environment sin pangadatan ta. Amoy ating pagtahon akama. Biasin Nabi, nagpaita, halaw sinbay, anak, iban asawa, dakon kau magta'lim, dakon kau magta'allum. Ta'lim wa ta'allum. Mga anak, amoy nimbay sin Nabi. Narang amoy nimbay sin Nabi, ya. Bang siya kumaun na, biyayin yung pihil niya, biyayin yung kuwan niya. Ang panuay! Pagbati naman ng hatukan, wayrong pakialam, direct internet. Amo ning panglaraksid doon niya biyaw. Sampay kalupahan na dya katanin waktu, kawaan tag-upat kajamin waktu adun niya ini, ha? Hang kajam din patuhan. Busan pa si ummati Muhammad. Kawaan tag-tujam, way nahalin niya magdunya na dya. Hang kajam din piya ngayon sin Allah, busan mo, pare-pare kayo mo. Wayroon waktu mo ikarihil mo ikapatabarro mo paagama. Dumadlaw ko mangayo na dya patuhan, ya Allah rili ako. Nakarihil ko patuhan. Uway, unin pagbasahon nakarihil. Sari sa atin Tuhan, siya rin manglirihil. Di maghajatin Tuhan, misan siya nagmakhluk. Sa iya na siya yung sikat. Daakain tao mamudji kaniya, daakain tao manglagdo kaniya, daakain tao magpaampun kaniya. Nakalamud ko patuhan. At ini ay maksud dito. Mataon, kamuhi, halom si pag-agama, wala tanaadap. In pag-alang asawata. So pa may kita ama, mamungis kita tulado. Dami kiyan, in pagdaig bahay ta, uy, narin kita katikot-tikuan. Nakitaon ta ko ni nadat sin Nabi. In Nabi ta Muhammad sallam tuan, ha? Asal na kayo ngatan nyo rin kisa. Ang bati niya sumusubo, bukod pa sa pagkahingi niya, yahuni pa. Pagbulat niya sumusubo, yahunin nat sa lawang bahay niya. Di magpamumung, di mamisarahan, di mga tadya, kapuhan niya, di kan, ukasan. Abog na yapso mo pagbalik konsum na isap, yak to na isap. Dabang biya di ka to, wahay.
utangan CCTV, kita unta ko nulong hewang isyu. Atawa patsagahan. Ano magmula siya tuwan? Nabiway, sampay na sakit imang bubutang. Diungog man si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sakit na, tibaw niya pa hospital atawa pagubatan man to. Yublaan ka rin Yahudi at to. Long niya Muhammad may takaw yari. Long niya tibaw takaw, aun hak murika. Pandaig ba takaw nakita na tuwan. Napagkaimbiyaon ka to, way na hakul siran. Amun hak si pandaig ba mo wayron na yato ka to. Gamanin niyang pakita na malingkat na salo niya, matay na. Atawa, ini, mumuson na. Nakaw ni kuno, paningi sinagdat na. Amun dayaw si Manu, siya sumantok palangit dun niya. Ang bukat singi niya, malawa katanin dayaw. Inadat si Nabi Rukaing. Sumantok palangit dun niya, ngi mo kaniya, ang bukat sin dayaw, mahal ka para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nambiyang baliskat. Bisan da ka nagluwas kung sandag bakti nagkatan, way na tumtumon. Ang bukat jingi mo tuwan, cukup na. Namalayo yung nagdati wala datsin namin. Biya lang yung usin langit iman lupa. Biya masrik pa maghrib. Naman dyan eh. Balik kita pa doon niya. Indun niya, biya panjari sintuhan ka, tuklong sinallahu ta'ala. Ad-dunya khulikat lakum. Indun niya para ka. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Ada puning kita piaon kita ka akhirat. Bangkaw nabuhi hadun niya sarap simpag duwas lungsad mo but success kau. Sabing pangadji biyayaon bang nakasin na yung tao, imuntayaw na yung tao, nakausahan na yung tao, nakaway na malingkat, nakasakatan na malingkat, success. Wala mo tiyali in success ko hadarat sinallahu ta'ala. Hadun niya matay pa ko inito di khuludun lano kakaway ka matay. Ang kanalong sinabi nagbaita al-khais intaw bal akal intaw bayan budiman panday pandikal mandana nafsa wa amila bima qabla al-maut. Pagtatab niya si baran niya konsum ko ni sa matay imihinang si asal luto. Yari kau biya una dunya iyan ko sinabi ad-dunya majra'atun lil akhirah. In dunya di kau magamal, di kau magtanong, di kau magtanong binhi atawa uno na. Waan atin niya hadlaw akhirat dito ko sa maghasil. Majra'atun lil akhirah. Nampan katani ni tanong di marumi biarin kaki. Matum malumi ni tanong mo. Demikian di hadunnya inagis si Nabi sallallahu alaihi wasallam in sa pantun mo magdakan niya bang ko yari hadunnya kaannaka gharibun sa kaulaulay ni ikaw stranger miyanaw manaw sadya atawana na mo aw abirus sabil magbalik ka pabyutangan mo magbalik. Biaso pamayari ko rin di. Naharap to pakikimanabo. Magbalik na kumari. Biyak din sa panto na law matay mo. Naiban, indun niya yato tanakain at yausug. Arab siya, dun niya. Nakamuta usugon. Waktu, masa, lando, tuod, mahaupo. Sa hadun niya, tuwan akong katitipuhan niya. Tipuhan niya ko. Inkarya sa lisindun niya, cari bang ko isin. Imian ko, malingkat panagmulan. Malingkat pamiatay na. Malingkat paway na. Way na. Aun man kay mo. Inkarya sa lisin dunya, hubbud dunya. Lumasakaw kaniya. Wakari hatil maut. Marukal na kamatay. Intada di ba bodyguard umahangpo. Magkamilyonin na. Inaad mo mataas pa rin ang hubungan mo. Lahi. Dukain pain alamri, dukain pain pagpagkasa, dukain pain iro bang sila kasud, dukain patwalin bulo. Amoy at tumangin muntayaw na siya. Lasa niya hadun niya. Naman jari, lausin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Pag dunya ka utwan.
Sa kaula-ula buhit kau sa lama-lama. Bimana, bang kau magdunya ay kau magtalimatay. May ta, malawa ko rin gana mo. Sa ay kau tali, pasariyak, dunya katan. Inarisab sin Nabi, wa'mal lil akhirataka, hinangay sa blongin akhirat mo, ka'annaka tamutu gada, kung matay na kau. Sa kaula-ula, ipapahinang kay min akhirat mo, sa kaula-ula, ipagbalikan. Hati niya parayawa. Ayaw mo kasua, ayaw mo kattu-kattua, ba't mo kung hating siksaon sintuhan, tao rin magkasambayang, sampay tao magkasambayang, siksaon da, inayat na may ta, wailul lil musallin, nasiksaon. Kung tumani ha, kung natin di mag-isiksaon sintuhan, di magkasambayang, sampay magsambayang. Hati niya maksud dito, ayaw kau magpatingal lama dunya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukunin kamuhi adunya bat uno bang uno sa manipu siya kayo. Yan inayat na maita. Alhaqumut takatur. Nakalipa ka kayo mo, nakasasawhalaw mutok mo, in magpun sinakan at katana dunya. Hatta sultumul maqabir. Pag sayumir to kalam ko. Ampay magkamatay lang sin Nabi, al-maut ya'ti baghtata, in kamatay magtagha magdatong, magtagha, labayan niya tiyago biha. La tansal maut, ay mo kalupahin kamatay mo. Innal mauta la yansaan ka, in kamatay wala niya kau kilupahan, misan ang kasasakay. Ikaw rin nakalupa. Na, lumabay siya, ya'ti bagta, magtagha dumatong. Pag yan mo lang kubul ko, hatta sultumul maqabir. Nakilauhan kau, na may ta, magbalik pa ko ba doon yan? Buyon pa ko magbalik ko sintuhan? Di na. Magsilawak ka walang jahannam. Rabbana, ya Tuhan namu. Abasaruna, kita na muna. Inuno. Inumulog ka sintuhan, inajab niya. Yari pa ba kita hadun niya? Kan sa kita ini nagdadaot, way takita ina akhirat. Bukod niya si mga sahabat, bangin Nabi Muhammad paunahan nagbisara, misan pud dan tumpaan may ta, mapatta nila yung surga iban narka. Mapatta nila yung akhirat. Ingkalam masipag iman tabiyaon, bang kita magbisara about akhirat, Tuhan, surga, narka, wairakato. Nothing. Amayat yung tanda, sinidyan itong tamalumi. Di tayo tumapatta. Na. Hati niya, bang kaumiyata ya dunya ini, di na ko magbalik marini. Magsilawakin tao jahannam. Rabbana, ya Tuhan namu. Abasaruna, kita na muna. Inuno, inkayo. Wasami'na, diungog na muna. Paruji'na, pabalika kami pa dunya. Na'mal saliha, maghinang kami marayaw. Inna mukinun, bang kami ni maghinang, kami nito urupang, kami nito uluki. Unin niyan kanila sintuhan. Pawalikon sila. Pawalikon sila. Unin na kanila. Ikhsa'u wa la takallamu. Undong na kamo. Ay naman kamo maglata. Mahitaat sila ni pawalikon na. Sa matungkad sintuhan bang sila piyabalik, magbalik na sila pa inasil nila. Tuhan, mga tayo mga daram Islam, in malaikat way nangakutuhan. In jin way nangakutuhan. Isin nangakutuhan. Pagkahita, manusia nangakuhituhan. Masya Allah. Hangkan siya rin pabalikon, matantusin Allahu Ta'ala. Bang siya nakabalik, kaya lupahan na nakatanin jahannam. Hangkan nag-careful ko, Tuhan. Kamaya ko. Always ko hina pa Allahu Ta'ala. Ay ikaw mangaku, ay ikaw magpasa ka ula-ula, ay ikaw magtakabur, ayaw, Masya Allah, wali aujubillah dyan. Ang kanin beriman bang masabutin Allah, masabutin inakhirat, masabutin kataan, maita. Majugjug magtuin jantungnya, maita, kakitaan niya, Tuhan. Nayali pa makawadun niya biyaon, ingkataan piyag sabut tarikain na, pari mo pa ka na naman, sa bangaon mata si jantung mo kitaan. Nakindog ko biyaon. Asuluhay barang. In panindog mo yan diya dunya.
Hikatindog muna ba si adlaw akhirat? Hikatindog muna, lawang di pa. Pag-ibadat ko tuwan, kaulungin baran mo. Insiksaw sintuhan ikaw. Insurgaon ikaw ra. Inarkaon ikaw ra. Inampunon ikaw ra. Na ikaw ni magtakin, in kasakitan ikaw ra. Nabang kau tao balakal, talion mo yan. Naginang kau, nag-usa kau, nagdagang kau, nagkatan kau, nagtango kau. Uning maksud mo, ba't kau sumanda nga dunya, nariparay sa biyakay mo? Lawagay kasanangan mo, hadlaw akhirat. Bagtuyo na isab kau, mayta, indun niya ikawin mo. Maglain kau pa hadlaw akhirat. Ampan, indun niya para kato. Sain kita, para hadlaw akhirat. Naimbiyaon do kain, indun niya para kato, mapatay kita dunya. Nawaliskat nga diskudsiyat to. Nayari to ay nga diskudsya na may tay na risintuhan. Ya dunya, ya kau dunya. Lungsin Allah Ta'ala, Ida kadamu kal abdi pala takdimhu. Apabila kau apasun, angutun, pagtuyuan, sinipon ko, ay ikaw magpaapas. Artinya, tolong na kan kau mapasa dunya. Oo. Na magusong pa, hindi matsituan gumawa. Magusong pa. Wa idha kadamuni, apabila ako na, dong sintuhan ini apas niya, ako na in maksud niya, ako na in karna niya, paktimho, imot kay mo apasa siya tuyua. Ang kanawang Tuhan in maksud mo, murul tumaallukin kawasa, tumaallukin arta, tumaallukin bangay, tumaallukin katanayta, in maksud mo Tuhan. Sabang in maksud mo dunya, way tumaalluk, misanda kayo. Matayin sa kaloob si dunya, malumos ko kwan. Nang ka natali-taliun mo rayo. Ini temporary. Lawsin Allah Ta'ala al Quran, Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Karya salisin manusia, kabayaan po sinapso niya, dahil nga mga babae. Bukod sa ipigyan babae katana, dahil may tayat ko, na bukod siya isiboy. Isang pa siya babae na, at kalali siya kasaraan nila siya babae. Kaya pahaman niyo, ang kanang piya kay sintuhan, minan nisa, dahil habang sa Fatima. May tadahing, arakala biya mga on sa pagkasaril-saril niya, dari ko siya tuan babaya, I'm not easy boy. Wal banin ang paanak, wal kanatiril mukantarati min ad-dhahabi wal fidda, ang paarta iban pila. Wal khailil musawwama, ang pasasakatan. Amo ni napsuta mula ka wasi maglanay. Oo. Wal an'am, hayop, binatang. Wal hars, ang palupa, maluang, pila hektar. Atas kita, kawawin mo kung sinta, huwag manumamayin kato. Dalika mata'ul hayatid dunya. Ini to katan temporary. Wallahu indahu husnul ma'ab. Adarat sinallahu ta'ala, aun siyag dia kay mumarayaw pa rin ato, probunta. In babae doon niya bang kung nag-asababiyahon kung sumbo kung nasibot dyan. Okay. In babae adlaw akhirat siya diya kay mo, pagsuok mo biyahon hanggang 2%, pagsuok mo magbalik 200, pagbalik 300, pagbalik di paro maglimid na kay mo yung rakbat sin Allah Ta'ala. At ini magkusong darajat. Inaanak di aron niya bang mo piyasaran, spoiled mo sin dunya, piyasaran mo. Nakalaukan na kautuan, binasahon niya ko bang kolong-kolong na. Iwan laukan niya pagkauhad o kiyama. Bang mo siya piyasaran, spoil. Ang magpagbasa o simbiyahon lang niya, spoil, piyarakag. Nabangin pagparakag mo parakag dupang, ikaw na yung bugtangon ni halong kumul sambil padarat sin Allah. Sa bangin pagparakag mo ka ni Arama, ikaw na yung sumandang dindihan doon niya sambil padaw akhirat. Malayo nagbinda. Damik yang arta iwan sin pilak. Bangyan napakay mo ram sin Tuhan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ipagbak mo darat sin Tuhan. Nah, iwan kasakatan khailil musawwama.
Panganal mo, ito bariman dia dun, niwan auto, niwan sakatan, niwan kadaraan niya. Di niya madarat barapat adarat sintuhan mara. Bang niya napakaiharan sintuhan, yaon datuan ng kunsi kaniya, insa pantun sin bariman bang matay patuhon sadya. Yaon da katanabaran niya, pagbati niya, pagkaw direct, saway na paggasolin. Bukong biyasin na hindi, magkulasagaw pa si mga ini, magkasagawaran niya, mga may unununo mo. Maingat na ko magparakan, subayaw ang gas mo. Maingat na ko, subayaw ang laisin mo. Maingat na ko, subayaw mataod jinisan. Hindi tuway, pagsakat mo naman, way na to ang pagkambiyada. Labi rin nga automatic. At inamarayo nito rin sindi. Na, Ivan, binatang. Na yung binatang lindi, hayop di, magsumbay pag magkatan pa ko. Hindi totoo mo kung maghadam kay murahon ko lumupad dahon ko kumatang may nang musya wheels. Iban lupa na tuwanin lupa di hangga to sektar, hangga to sektar, ang imo hektar. Adarat sin Allah insurga si manusia. Amun sa baba na tuod, biya lagbo dunya lipaton makaampo. Nako nakunutuan ni magtalib ang pila hektar. Ba't insurga ya Abu Bakar Siddiq, yapo si Jibril naglibot. Iapos, yutangan pa isang tulbo. Limo paduhol paruhol, di niya kaya. 1/4 day niya abutan, napayay Jibril. Napila hektar yan to. Yutangan pa isang tulbo. Hati niya, hindi hadun niya, labi marayawin hadarat sinallah. Ang kantali ang marayaw. Dito'y kasanangan, way hugnaan niya. Adapon hindi. Magkamatay tao, hindi masakit tao, hindi maghina tao, hindi maglaas, hindi magputimbok, hindi magkamatay. Panganal mo tuwan, wala mo napansin imbaran mo, pagwa mo, ilingkat mo usog, limagbo, kimunot ko, limagbo, kimangi ko usog, limagbo, miyatay na ko, nasakit ko, miyatay ko. Panganal mo ang pariway mo. At balik ko, magbi mo patawata. Nabaling kau tao balakal, matali mo yan to. Aun kawayaan mo rin mo maka. Aun di mo kawayaan dumatong. Sabab na ita, intuhan, aun kaingatan, nyari mo kaingatan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ang kanayat to pag-ibadat to. Na. Hati niya amuranin ay tahadun niya way narugain. Ikawing katan. Sa mga mo yan, bunal. Dati niya, gusto kay pamudji mo patuhan, gusto kay pagtawbat mo patuhan, muna-muna baran kimbeitaan ko, sabab ako yung siksaon sintuhan, ako yung surugaon, ako yung narkaon, ako yung ajabon, ako yung nabubangkiton. Bukon daw katan, i-problem simbiyaon, magjagarek ba niya, magjaga simbakay niya, sintaw katan, bakaran niya, di, may tatulong kadji mo. Liangan sin Allah Ta'ala, sa lingkat-lingkat tuan, ini magjaga, jagain baran. Kignot mo, kuhiwal mo, jaga mo, kata mo, jaga ituan. Payuhi siya, aga masayan. Wala mo dyan kaingatan, aga ma. Namura-murahan, kaya pagbarakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya mga kaptanganet, magdilman kamong kamapan, mga biya mga nakasima. Ini mga yung kamapan, insyaAllah. Wa aqulu qawli hada wa nastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا حامدين وحمدا شاكرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك الذي أرسل الله رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وضاعيا بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله, mga palanggungan na ng Islam, mangmanit kumainang matakaddam ibang panuntuman iban mangman kita niyo hidayatan sinallah ta'ala barakat sinallah Jumaat insyaallah ta'ala iban mangman kita ni makawit papilang kalipat Jumaat pahaon sinto ni pangumulan at alam pag-ibadat ibang pagtaatan kaniya iban halang tulong iban tabang sinallah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا هاملين وحمدا شاكرين. اللهم صل على محمد. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا غفور الغفار. اللهم يا رب كل شيء وقدرتك كل شيء اغفر لنا عن كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء يا رب العالمين. اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا في الدنيا والآخرة ويا باسط اليدي برحمتك ارحمنا في الدنيا والآخرة ويدعو بما شاء يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ولا تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا سكيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Assalamualaikum waalaikumsalam.